Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita coba ini dulu. Jengkol mentah, guys. Asin pedas. Col. Kulitnya, guys. Enak, guys. Jengkol, guys. Petai, guys.
Tuh guys. Hmm. 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 Wah, minum dulu guys. Wah, alhamdulillah guys. Nasinya udah habis ya. Mungkin sisa ini guys, petis sama jengkol 2. Sambal sedikit lagi. Oke lah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys, di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.